Hvala puno, hvala Stand Up Adria Awardsima, hvala vama što ste došli, zadovoljstvo mi je biti ovdje, zadovoljstvo mi je primiti nagradu. Dolazim iz Hrvatske, iz Zagreba i prije puta krenem do auta i na putu do auta dođem do stupa na kojem stoji oglas. I na oglasu piše: band traži bubnjara s opremom i prostorom za sviranje, gitaristu i basistu. Znači imaju pjevača je. I dolje piše kao samo ozbiljne ponude. Odmah sam ja dao svoj oglas ispod toga, znaš. Direktor traži uhodanu firmu s prostorom i proizvodnjom. Ne zvat prije 12, spavam je. Ne, isto čitam oglase za ove nekretnine i čitam oglas za kuću. I kaže, shvatio sam da je greška, ali oglas kaže: prodajem kuću 5000 kilometara od Kratova. Rekao, taj čovjek ili stvarno mrzi Kratovo do te mjere da se tek na 5000 kilometara udaljenosti osjeća ugodno, ili mu je Kratovo centar svijeta. Di ti je kuća? Pa 5000 kilometara od Kratova. Pa. Volim gledati vremensku prognozu da bi znao kako se obučem. I da bi uopće došao do vremenske prognoze moram prvo istrpiti cijele vijesti gdje me uvjeravaju da je sve super, nema nikakvih problema. Onda moram istrpiti sport gdje me uvjeravaju da je Hrvatska sportska velesila, jer je neki naš skijaš osvojio fenomenalno 56. mjesto. Jer da mi voditelj vijesti nije rekao da je to fenomenalno 56. mjesto, ja bi mislio da je to 56. mjesto. Od 60, jer su 4 pala. I sad završi to i dođe vremenska prognoza, pojavi mi se meteorolog, sav sređen u dijelu s kravatom, mislim čovjek je profesionalac, zna šta radi, i krene on kao: područje ciklone, anticiklone, visinskog tlaka. Rekao, pojma, nemamo o čemu ti pričaš. Ja sam htio neke informacije o vremenu, šta je ovo? On ne bi ni objasnio, ko ne zna šta su ciklone i anticiklone, te ne mora gledati vremensku prognozu. 61. kad smo počeli emitiranje smo objasnili, što ću vam ja sad svaki dan objašnjavati što su ciklone i anticiklone, neću, Rekao, dobro, ne znam šta je, gledam dalje, sljedeća stvar, još važnija, kao: hladna fronta bit će na sjeveru Europe. Rekao, to je dobro za znat ako živiš na sjeveru Europe. A čisto sumnjam da ovi na sjeveru Europe idu: Isaksone, daj se malo toplije obuci, kaže ovi na HRT-u da će hladna fronta kod nas. Rekao, dobro, završi i to. I dođe onaj dio kao: kakvo nas vrijeme očekuje sutra? I pojavi se on i kaže: bit će sunčano, ako u međuvremenu ne padne kiša. Jevi ga, kao, kak radi tu vremensku prognozu? Izađe na prozor prije emitiranja kao: neće biti kiše, makar nisam siguran, I onda najbolji dio, kad se pojavi ispred one mape zemlje, kad je nacrtana je zemlja i onda nacrtana je mapa i onda gore na toj mapi je nacrtan oblak, iza oblaka je sunce, ispod oblaka pada kiša, pored toga je pahulja snijega i dole onak magla. I od 0 do 30, jebi ga, kao. 0 teško da će biti, a 30 nije nikad u ovo doba godine. Ne, ali najbolje mi je sad, u zadnje vrijeme, u vremenskoj prognozi imaju dio u kojem pričaju kako je vrijeme bilo taj dan. Kao, danas je bilo sunčano. Rekao, pa da si mi jučer to najavio, bi se ja danas taki obukao. Najžalostnije je da je to jedini točan dio u cijeloj prognozi. Ne, da, hvala na pokušaju, hvala. Ne, kažu često da sam agresivan, da sam konfliktan, ali mislim si kak ne bi bio. Idem neki dan kod ove doktorice, idem po jednu jedinu uputnicu, uđem u čekaonicu i uđem unutra, dođem pola sata ranije da bi bio prvi, uđem unutra i unutra već sjedi jedna gospođa. I rekao, dobro, kad si ti došla? Ali dobro, ona sjedi unutra i sad sjednem, tek šta sam sjeo, nisam ni sjeo, ulazi druga gospođa i kao: ona je bila prije mene, ali otišla doma nešto pojest. Rekao, koji dio u čekaonica ti nije jasan?
Ali vidim da je Roki stiče, rekao, jebi se, odi prije mene, ona što? Tek što je ona sjela, nije ni ona sjela, lazi još jedna gospođa i kao, i ona je bila prije mene, ali otišla nešto na poštu obaviti. Znaš, rekao da, bio sam ja tu u petak, ali sam otišao doma prek vikenda, jeba, znaš. Pa. Sad jednom mjesečno ulazim u čekaonicu, evo me, znaš, ako trebam ići taj mjesec, ono. Ne, ali isto užasno me smetaju ljudi koji šeću pse. Ja imam psa, šetam psa, ali kad god prema meni ide neko s drugim psom, uvijek pita jel dečko, jel cura, da se psi ne potuku. Na 10 metara od mene dođe čovjek sa psom i pita me kao, jel cura? I ono kao, nije. Nego? Rekao, ne znam, pogađaj, evo, jel bi koristilo da ti kažem, znaš, on ne djeluje mi, evo, znaš, kao. Pa. Ne, ali isto užasno mi ide na živce ljudi u bankama, dođem u banku, stanem u red ko svi ljudi i gore piše kao invalidi, roditelji s malom djecom i trudnice imaju prednost. Rekao, dobro, nema problema, stojim u redu, iza mene dođe žena s kćerkom, kćerka ima 25 godina, mala faks završila, i budala sa šaltera dođe kao, odite kao vi, gospođo, roditelji s malom djecom imaju prednost. Rekao, da sam znao, bi ja starog poveo, znaš on? To je, pa. To je jedina situacija u kojoj mi dođe da odem ispred banke mamit malu djecu s čokoladom, znaš go, odi mi ljudi, znaš go, to će biti naša tajna, znaš go. Ne moraš me po penisu dirati, idemo u banku u red stajati, znaš go, to mi je važnije, znaš go. Ne, ali isto ne znam, dolazim iz Hrvatske, ne znam, imate svi Facebook, znate svi šta je, dolazim iz Hrvatske, mi u Hrvatskoj imamo užasan problem s Facebookom, neko našim celebritima u Facebooku otvara lažne Facebook profile, to je katastrofa, gledao sam neku reportažu na televiziji, jedna voditeljica se žali kao, to je katastrofa, ja hodam ulicom i ljudi mi prilaze i onda me pitaju kao, se sjećaš što smo jučer pričali preko Facebooka i onda ja moram reći kao, ne, to nisam bila ja, to je bio moj lažni Facebook profil, prvi put te vidim u životu. Meni se događaju slične stvari, ja razumijem kakav je to problem, meni se događaju slične stvari, meni ljudi na ulici prilaze i kažu kao, ej, neko mi je s tvog lažnog Facebook profila poslao neke slike penisa. I onda ja moram objašnjavat, ne, to sam ti ja poslao. Ja nemam lažni Facebook profil, zašto nisi lajko, ja imam skroz druge probleme, znaš. Ne, ali isto moram pričati stalno pričam kako nisam ništa seksao već neko vrijeme i mislim, moram se pohvaliti da jesam. Prije tjedan dana, prije 7 dana sam seksao i moram priznati da je bilo dobro. Sav sam se sredio, najbolje ponašanje, sve impresionirao sam ju, bila impresionirana, sam sebe sam impresionirao. I rekla je da se obavezno čujemo opet. I rekla je da je svaki treći put besplatno. Tako da se čujemo još barem 2 put, znaš kao. Ali mislim, to je kolega iz Bugarske, ja inače studirao sam bugarski, ne znam pričati ništa, ali sam studirao jer sam bio na Hrvatskom fakultetu, tako, uspješno sam studirao, i bio sam u Bugarskoj, imao sam terensku nastavu u Bugarskoj, meni je super, često pretpostavljam da idete, ste bili u Bugarskoj, šta, ste bili? Meni je super da je ovo kod njih, da, a ovo ne, znaš, obrnuto od ostatka svijeta, I sad, znali smo to, ali ne možeš se naviknut i sad dođemo, ja sam prije toga bio u Srbiji, sve novce sam promijenio u srpske dinare i sad dođem s dinarima u Sofiju i kao uđem u mjenjačnicu i kao, dobar dan, kao može ovo u leve, hvala. I kao, rekao, mijenjaj, šta ti je, znaš, kao, nemam jednog leva, mijenjaj, kao, i ona kao, pa mijenjam, i aha, kao, to je da. I od onda, 100 puta dnevno, uđemo u pivnicu, kao, dobar dan, može piva ova Kamenica, rekao, može ova Zagorka, rekao, ovo uopće pivnica, ja ispadam lud, kao, dođemo u dućan sa sendvičima, pita kao, hoćete sve priloge u sendvič, mi kao, može, dobimo 2 šnite kruha, najgori sendvič ikad jeba, kao. Ne, ali zato je super bilo izlaziti iz Bugarske, Ili imate šta za prijaviti?
Jebi se ti, znaš kao. Na ovoga, da, hvala, ali ovoga, no, hvala, može, super. Ali ne, ovoga, super mi je ovoga, mi smo sad došli u Europsku uniju i super mi je da ćemo mi otplaćivati grčke dugove, znaš dugo sam se tome veselio, stvarno mi je drago to. I ovoga, super mi je ta Grčka, obožavam Grčku kao Grčka ima godišnje 16 plaća, znaš kao, 16 plaća i mi ćemo im otplaćivati vjerovatno ove zadnje 4, znaš kao, ali super mi je kao oni imaju 16 plaća, imaju posebne potice ako svaki dan dođu na posao, znaš. I ako ostanu puno radno vrijeme, znaš, i onda se čude zašto su u krizi, znaš kao, ne, ali super mi je, znaš, oni sad očekuju da ćemo mi u Europskoj uniji otplaćivati dugove, znaš, kao halo, kao, nama treba 500 milijuna eura, kao ovoga, znaš, možete nam dati te novce iz Europske unije, znaš, kao, a ne može, kao, pa otkud ja isplatim 16. plaću ljudima, znaš, pa 16. mjesec je najteži, jebo, znaš, tako da drago mi je da smo, hvala. Drago mi je da smo u Europskoj uniji, ali mislim Hrvatska je katastrofa sama po sebi i katastrofa je hrvatska policija. Mislim, ne znam ili imate tu situaciju kod vas da netko daje izjave u ime policije. On je port parol, imate? Znači, kod nas je to super, ja to obožavam, to je fakat najbolji program na televiziji. Ide taj port parol, kao kod mene je bila, blizu gdje ja živim, je bila pljačka. I sad gledamo u ponedjeljak ujutro na teletekstu i kaže kao, policija će u dnevniku u podne iznijeti sve informacije vezane uz tu pljačku. I ja rekao, ajde, zanima me šta je bilo, kao, gledam dnevnik u podne i stvarno, vidiš ogroman stol, za stolom sjedi port parol Zagrebačke policijske uprave, direktor Zagrebačke policijske uprave, port parol policije, ravnatelj policije, port parol ministarstva, ministar. Rekao, ko radi na slučaju kad ste svi tu, znaš, svi oni sjede za stolom i krene port parol Zagrebačke policijske uprave kao 1-2, jeste spremni, onak milion novinara čeka kao 1-2 može, kao sad ćemo iznijeti sve informacije koje smo prikupili vezane uz ovu pljačku. I rekao, ajde da vidimo šta je bilo, kao sve informacije može, kao nepoznati počinitelj ili više njih, znaš. Znači ne samo da ne znaju ko je, nego ni koliko ih je, znaš kao. Je u razdoblju od petka navečer do ponedjeljka ujutro, znaš kao, prema našim saznanjima, nepoznatim predmetom obio bravu, te odnio neutvrđenu količinu novca. Nakon čega se nepoznatim vozilom, nepoznatih registarskih oznaka, najvjerojatnije ukradenim, nismo sigurni otkuda znamo, odvezao u nepoznatom smjeru. I najbolji dio, policija traga za počiniteljima. Rekao, kako? Pa svi smo osumnjičeni, svi spadamo u taj opis. Opis je precizniji od fotorobota. Ovi koji su to napravili, kad to doma slušaju, idu pa to smo mi, jebo, znaju ko smo, ja sam otišao u krivom smjeru poslije pljačke, nisam znao kud idemo. Ne, ali super mi je, obožavam kad na dnevniku dođe ta neka port parol i onda dođe, kaže, pretragom stana tog i tog pronađena je tolika količina droge, toliko i toliko komada oružja i streljiva, tolika količina novca i digitalna vaga. Rekao, sjedim doma i gledam, jebote, imam i ja digitalnu vagu, mislim, nisam ni znao da je to ilegalno, jebote, sad ispečem kolače i pod krevet guram vagu, jebote, ne, mislim, ja da sam na mjestu tog kriminalca, ja bi došao policiji i rekao, okej za drogu, okej za novce i okej za oružje, a vagu mi vrati, ne seri, jebote, u dućanu sam je kupio, jebote, Ne, ali super mi je kako je kod nas policija stroga, prije par tjedana su mi ukrali bicikl u zgradi, iz zaključane prostorije netko je otključio vrata, ukrao bicikl, zaključio vrata nazad. Mislim, ne znam je li trajna posudba ili je ukrao. Zovemo policiju i kažem kao, gle, krađa je, ali je netko s ključem otvorio, tako da idemo od stana do stana i naći ćemo bicikl, I policajac kaže, nema šanse da ga nađemo, kao pozdravi se s biciklom, ali ova lična karta ti je istekla, to ti je 3000 kuna kazne,
Rekao, drago mi je da svoj posao shvaća ozbiljno. Znaš, ono, uopće mi nije žao bilo bicikla, znaš, ono. Ne, ali ovoga, super mi je naša policija, obožavam naše pravosuđe, znam da je kod vas ovoga isto kažnjivo pušenje trave, kod nas je strašno kažnjivo. Jednom su uhvatili jednog dečka s 2 grama trave i on je za ta 2 grama trave dobio 7 godina zatvora, znaš. I još je dobro prošao jer je maksimalna kazna 15 godina, znaš. Tako da on sad u zatvoru trlje ruke, samo 7 godina s 2 džointa nije loše, znaš kao. 2 dana poslije toga su u Dnevniku proglasili nekakvog svećenika krivim za silovanje 5 djece i on je za to silovanje 5 djece dobio 3 godine zatvora. Ni godina po djetetu, znaš, pa neće djeca traume od toga ima, vjerovatno trče okolo u kratkim hlačicama i izazivaju. Ne, on je dobio 3 godine za to. Isti taj dan je nekakav pripadnik nekakve hrvatske tajne službe koji je mobilnim slao slike penisa nekakvoj djeci za ove telefonske bonove dobio 5 godina zatvora. I onako sjedim doma i gledam za silovanje djece 3 godine, za slanje penisa mobilnim 5, za pušenje trave 7 godina zatvora. Rekao, pa ako me ikad uhvate s nečim, reći ću, ne, nisam ja to namjeravao pušit. Ti me samo mamim djecu da ih silujem poslije. Pa nisam ni ja lud. Društvo, hvala puno, to je bilo sve od mene. Hvala za nagradu, hvala Makedonija, hvala Skoplje, vidimo se, čao, bog. Svaka čast, svaka čast. Pozdravite ga, Donale Pintarić.